Biz көп сандағы матбуғат газеттер журналдарына алдыру нәтижесінде біздің өзіміздің жұрт баламыз да нәқ татар балалар болып тәрбиеленділер, өстілер. Біз оларға мектеп yıllarından beri yaşlıyınca yalqın анан соңғы уақытта шыға башлады Салават көпірі деген бик матур төсле рәсемле шундай газет журналларны яздырдык. Алар матбугат белән танышып үстеләр. Һәм мәктәптә дә бик әйбәт кенә укып, югары белемгә ирештеләр. Монда шушы вакытлы матбугатның файдасы зур булды дип әйтәсе килә. Но мине бигрәк тә соңгы вакытта бер шей менә шушы татар теленең мәктәптән куылуына бик борчылам. Bizim kadar bağlarımız onlar okuylar. No okuyan tekstin mağnasını anlayıp okumıyorlar. Birkaç kere okuyor. Bu tabi sana vakitte usap gelgen anıklardan çıkıp edebilirim bana. Ne bik kılganı şimdi. Çünkü gelecekte bu mektepte terbiye milli tilde terbiye almagan bala ol o'zi eserler de yaza almayacak. Hem ol eserlerini semetlitirip okup artistka kitemi ol ili matbugatga koşulup kitemi o'zimizning milli tilimizde icat ite almayacaklar bunday tertipte bargan vaqtda. Şuna göre bizge küçük mesele o'zimizning milli maarifimizni tirg'itira kerak. Ol bik ko'rkam, bik motor maarif sistemasi edi. Endi bizga bilan ilkan bugunlarga biz baribizda tatarchasida, ruschasida bilamiz. Matbuotga yozdirga kerak. O'zimizni manfaatlarni bunda öğrenip de bular, haber etip de bular, yangiliklarda haberler yazışıp bular, yangiliklarda okup bilip bular. O'zimizning kun ko'rish xizmatimizda matbuotning ahamiyati bek kuchli. Berkli terbiye, ahlak meselelerinde Qaysıgına gazetini alma, jurnalını alma, şu kadar көркем makaleler, oңай misallar, motor gayreler şurada birek de meselelerden bik ahamiyetli eyberlerge kağılatırgan Seyim Biker jurnalı. Ol hatun kızlar için dip çıkma jurnal olsa da benim en yaratkan jurnalımның birisi ol Seyim Biker. İdilliğinde biz adı kitap aldırım. Çünkü yani bizim aldığına karşılığı yazıcılar, yazıcılar sizde vaktinde balkondan lisovkalar tarattılar zalga. Nakti revolüsyonerler zamanında kibik. Onu bek şatanıp kabul ettik biz. Ben şu birinci günden beri de men alıp baran bu Yedili jurnalın. Salavat köprüde aldırdığında biz ne kadar oylap turam eli. Anıklarga tuğan günleri demende birer yağı yıl bererinde bir podpisme kampanyayı başlanğaç mı bilerek de şu Salavat köprüne hem
Яшьләргә файдалы журналларга подписка бүләк итәргә дип.